هي نهت بحياته بابي شهيد بود عاوده او بيجاب مبور بيجا خلكي ببنبوي خلكي بكرنجا بأسيري برباني باليه بحتشتي ما حياة موي مظن كير برباني بأسيري موي مظن كير مظن بو مجن جيرا هي بتشوف مجيراني مقوش بو خاطري دو صابع بيخو بقرا وشما دريا خدا دبو شما مسلمان تيا خد مشان ظالم كتنا بيشيه وي شهيد كرين ربي خدا تعالى وانقحر وبريشان بكا ان شاء الله تسلم جيبي تنبو شما دريا خدا دبو اخلاقي وزح خوش بو ويروك يدلي من نهج هنجي اخلاقي وخوش بو وقرآن خود خوند لميج عبادته خود كير دريا خدا دبول ميج عبادته خود ندلي مجتيا ندلي قوي قشتيا وندلي كسكي جي مايا دلي كسكي جي نمايا خدا زانا اني وشخرة شو قزما غيروك لحدي وكايرو بو وظالم كتنا بيشيا هنا كدي وكتنا بيشياوي وي شهيد كرين اني تاوكاوي سونجيوي تنبو شما لميج عبادته خود كير دريا خدا دبو خديت على من قحر وبريشان بك ربي وخديت على حقي موجوانيا ويجينه للربي وزاروكي ولوهشتين وكذبا بجي فرطان يا ربي خدايم تشيد البيزانة هركسي رباش بو جيرانا رباش بو جبالق رباش بو اني اهماش كسي تحلبو هركسي رباش بو خدا زانا وعبجي زاني زاروكي والله هي بتشوشك بو زاروكي بتشوشك بو زاروكي خد طعم شفدين نكر زاروكي بتشوف Daha zaten 5 yaşımı bile doldurmamıştım babam vefat ettiğinde. Nasıl bir duygu olacak? Anlatılmaz bir şey zaten, ancak yaşanacak bir şeydir. Yani hatırlamıyorum, baba duygusunu yaşayamadım. O sevinci, o mutluluğu hiç görmeden çok kötü bir şey, çok üzücü. Allah belalarını versin inşallah bize bunları yaşattıkları için. O sevgiyi, o babalığı yaşatmadıkları için. Ben de annemin karnındayken babam şehit oldu. Yani babalık duygusu nasıl bir duygu bilmiyorum. Ya baba kelimesini kullanırken de hani içimde hani bir şey oluşmuyor. Çünkü hani yaşamadım. Çok zorlu bir dönemdi. Babaannem anlatıyor arada. Hala da anlatıyor. Bu dönemleri yaşatan herkese Allah'a havale ediyorum. Cezalarını bulurlar inşallah. Bizi babaannem büyüttü. Bu yaşa kadar babaannem getirdi. Zorlu şartlar altında tabii.